outros outras. 나 말고 다른 여자는 보지 마. 솔직히 나도 어디서든 기죽지는 않아. 때론 내가 투정도 부리겠지만 귀여운 애교로 네맘 풀어줄 거야. 난 궁금해.
어떤 특징이 있어요? Optimal asset allocation. Барьцаал явж байна. Жишээлбэл уус юм л даа ч юм уу тийм ээ уус юм л даа тэгэхээр нээхгүй байна гэсэн байна. Наа шижрээ амнаа.